kang akong mama kalulu. King lagyoning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Lalapit ko kaya ka o akong mama kalulu, kambening beyatan ning kaladwa ko, kambening lingasngas at pigagap ko, kambening kapag subukan aarapan ko, kambening bagay niligalig king puso at kaisipan ko, kambening pamangailangan daring taong kaluguran ko, kambening panikasalat kinan ko, kambening mahuli akong kasalpantayanan, kambening matbud kong kapanaligan, kambening dimot kong lubod. Lalapit ko kaya ko, nung makananong levitan ako, nitang babaeng kayayagasan daya, ban kalupa na, at agkilke, agyang higlaylaya namo, ningimalan mo, at kumayap ko. Lalapit ko kaya ko, nung makananong levitan ako, nitang taong makiketong, ban tagkilan mo ko't pakayaban, ban linisan mo ko kaladwat katawan, bandinan kong bayong biye at parasan. Lalapit ko lang naman kaya ka din pakamalan ko king biye. Kalupadaret ang taong may mitbit ketang paraliti ko. At may musbus king bubuman, bangikol dasde at ilapit kaya ka, itang kakaluguran dam ating kapansanan. Ako man po Ginoo, buri ko sa ilapit kaya ka ding kaluguran ko king biye. Kailangan damdaman doon amanong mong makabasno at baning payaning kalang munye bayong sikanan karingtud ng mangalgan at may bugdang masihalo banye na lang itatig pa si bayo o maliliking paglakad daw. Lalapit ko kaya ka o akong mama kalulu nung makanano na kang levitan nitang babaeng kananiya amig makalunos alang-alang king masakit anak na at may nalig king degulan ng puso mo ning lunos mo at masabay ka rin alang akarapan kalupa na lalapit ko manting asong maninaya king pamangan amubabalag iba't king lamesa ng kayang amo lalapit ko kaya ka kalupa na nitang babaeng ni kasala aw meda ng basibasan det ang taong mapanus ko. Uling balo kong mapaglunos ko, at ikaw mong bukod, in makapangat mo, king kakulangan ko. Ikaw mong bukod, in makapanakap, king kamarinayan ko. Ikaw mong bukod, in makapibangon ka na ko, iba't king pangalungkot ko. Lalapit ko kaya ko, kalupa ng San Pedro, inyang tepakit ka kayo, at may bugyang lumbog king dinena. Inyang inagkat may mengan at may pasyag pa si bayo king lubog na. Sumangit ning diyawa ng pamaglingad kero. Lalapit ko kaya ko, ang timoret ng alagad king Emmaus. Ban kalupa do, akayagay ako king paglakad ko. At alastas ko king sablang mga palyari king biyeko. At ban kapangilatan ding banal mong aman, puso kong dirimula at laralundo, ni kapaliya at niyas lagansala. At ba nakilalag ako, utang pasulod ako, at nirinan ko musika nando. Para pasibayo kayong bayan na takasan ko. Susuko ko kaya ko, o akong mama kalulu, insablang ka na ako. Uling ikaw mong bukod, hindi ko, at Diyos ning Diyos. Ikaw mabibye at mag-ari, kamberingin pa, at ning Espiritu Santo, manggaman, King Alangando. Amen. King lagyoning pa, ang kuwaning anak, ang kuwaning Espiritu Santo. Amen.
and sisters. Yabi tala po kimisan ding makatuki pa ang karyan ng kayadwanan. Kapasalamatan ng Rex and Freda Villanueva, Susana Cruz, Sherilyn Navarro and family, Celine and Leon Watson, Jean and Sharon Mallet and family, Mr. and Mrs. Diosdado Perez and family, Ronald Perez and family, Mariel Castillo, Neil Christian Castillo, Cherise Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Doro Conese and family, Charlie and Celia Yanko and family, Purita Dizon, Nukum family, Nelly Santos and family, Jefferson Santos and family, Brother Sandilet Basilio, Ronald and Jamie Pino, Remedios Dayang and family, Enriquez and Tanhueco family, Yang Katakutan. Annabel Garcia and family, Rowena Lacson, Edwin Guevara, Berenice Igarasi, Emil Gabriel and Jade Guevara, Stephanie Steven Jr., Stephen Fuller and family, Jean Pangilinan, Relly and Arlene David, Telma Calzado, Pacho Motor Parts, Mr. and Mrs. Pacho, Jesus Balu, Mr. and Mrs. Jerry Sanggalang and family, Michelle Dizon and family, Mr. and Mrs. Aslarona. Paging aldo kibaita ng Alvin Pablo, Patrick Kenzonano, Jonel Tobias. Paring kapag nasanong hasapin na Rica Fort, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Madit, Aileen Manaloto Liano, Patricia Joey Pineda, Micaela Ginto, Rafael Silva, Maria Teresa Antonio, Irma Silva, Manalili Palacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Justa de las Alas, Maria Arlene Gonzalez, Maria Dolores Sarmiento, Arvin Perez, Mr. and Ms. Alfredo Salazar and family, Maria Ana Angela Simpao, Rowena Nano, Raquel Endo, Rogie Enriquez, Raymond Arcilia, Edith Enyuto Yoshida, Colleen Aiden Coronel, Erwin May Ali Katakutan, Eileen Erinyuna, Eric Laksamana, Yu Chingbian, Yolanda Yu, Ian Alan Constantino, Jimmy and Marlon Villanueva, Gabriel Angeli Lopez, Manaloto and Perlita Lopez and family, Joan Marty and Maribeth Lopez, Maria Nazareth Lopez, Nolan Kevin Sakuma, Maria Cecilia Policarpio, Jeng Lacson, Engracia Saito, Nenita Policarpio, Emeline Parker, Bobby Cortez and family, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, para king malagwang kapaldanan dari Freddy Pacho, Flor Malit, Consolacion Yabut, Mary Ann Elmida, Edith Mercado, Maria Priscilla Dizon, Catalina Calo, Aldin Lacson, Ariel Policarpio, Maria Elena Bognot Mercado, Florentino Aison, Erin Chamson, Rosalinda Datu, Jermaine Hanyo, George Paule, Consolacion Dizon, C. Nico Jimenez, Jess and Remy De Leon, Jenny Macapagal, Ria Bungay, Juan Jong Medina, Pangaditalap din kaladwa dari Raymond Earl Hogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Jogar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabut Jr., Francisca Yabut, Sister Amelia Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin De Ramas,
Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sunny Pinca, Vicky Manalili, Irinea, Jose Mario, Evelia Fresila, Rufino Santos, Pedro, Lydia, Emilia, Anastasia Sakuma, Rogelio Lacson Sr., Macrima Lacson, Oscar Lagman, Emilio Dungca, Antonio Dungca, Amelia Giao, Ignacio Giao, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Marciana Cruz, Adelio Cruz, Milagros David, Paula Enoy, Chris Vincent de Castro, Irneo Montemayor, Raymond Montemayor, Norma Lacson Sanchez, Melanie Mirasol, Corazon Mirasol, Juan Mirasol, Evelyn Pelayo, Constancia Ganya, Marcelo Ganya, Cristino Ganya, Rafael Antonio, Maria Antonio, Manuel Antonio, Angel Ines Tanhueco, Leonardo and Avelina de Jesus, Luisito and Larry de Jesus, Carlito Villarreal, Gregorio Navarro, Maria Navarro, Eladio Sangalang, Lutgardo Sangalang, Antonio Sangalang, Gonzalo Perez, Consolacion Perez, Nestor Perez, Noel Bungay, Alma Medina, Teresita Liwanag, Diosdado Tanhueco, Clara Tanhueco, Edmond and Rebecca Tanhueco, Chanel Cassidy Fernandez, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, at dingmal ng kaladwa ang mangailangan king pakalulo ng Ginoo. Imagbisa tamo po, Reverend Father Jonathan Bartolome. Kinlagyo na ning ipampo ng anak, po ng Espiritu Santo. Amen. Ing ginuma na tilya kaya kayo. At keka ang timurin. Busan yung ingaldo iti maging meto niyang aldo ning pamanisi, para karing dakala kamalyan at pamikasalang depatan tamo. Dapat babo ning sabla, busan yung maging meto niyang aldo ning pamipasalamat. Yakas tangin miyag na nagnaning kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amanwat dapat, at niyalawang kakulangan. Ulinita, ipanagpapuko, kat Santa Mariang Kaplan Mambirhen, karin sablang anghel ang Puan Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king Bie Alananga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, akapilan man mabiye, ing mula at ganap ng katuparan ning kaya kaming kasal pantayanan at yuking pangabayit ning kaya kang anak. So pan mo kaya sanang makirake king biyan ng Kristo, uling ying kaligtasan ning meto ketawan. Ya, amabibiye at magari, kambe mo at ning Espiritu Santo, metong muking panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Anak ko, malapit na ing kawakasan. Antimoing dindamyo, daratang ya ing kasalang ng Kristong, ngeni mo dakal nala reng linto kasalang ng Kristo. Inya baluta mo, king malapit na ing kawakasan. Ding taong deti, etala tunay kayabe, inyalikwan da katamo. Uling nung tunay lang kayabe tamo, may natili lasanang kayabe tamo. Dapot, may kola, inya malino king ilangan, elatune kaya katamo. Dapot kaya kayo ne pigkalog Kristo, ing Espiritu Santo, at uliniti, ikayungan, baluyo, ing katutuan. Sinulat ko kaya kayo, uli na, ning eyo balu, ing katutuan. Baluyo iti, at baluyo mo naman, king alang kalaraman, amani batan, king katutuan. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Gusto niyang tumula ing banwa, gusto niyang magsaya ing yato. Bustan niyang tumula ing banwa, bustan niyang magsaya ing yato. Dalit kong bayong dalit king Ginoo. Dalit ka king Ginoo o meto yato. Dalit ko king Ginoo at puryanye. Ihayagyo aldo-aldo impa magligtas na kaya katamo. Bustan niyang tumula ing banwa, bustan niyang magsaya ing yato. Bustan niyang tumula ing banwa, bustan ing yato magsayaya, at patina ing dayat malat, at ding sablang at tsukeya, bustan yung ding marangle, at ding sablang tanama na tumulala. Kanita ding sablang dutong ning kakewan, dalit la ulining tulara. Bustan niyang tumula ing banwa, bustan niyang magsaya ing yato. Datang ya ing Ginoo bang mag-ari king yato, pamahalan no ring sablang tao, king alang pangabiran at king mitmong katuliran. Bustan niyang tumula ing banwa, bustan niyang magsaya ing yato. Parangalantaya po ing mayap a balita. Ing meto nga aldo, banal stin lagya kaya katamo. Meko keni, ikong sablang bansa, at sambantaya ing Ginoo. King aldo iti, ing metong amaulang sala, sinlagya babo ning yato.
king Ginoo manatili kaya kayo. At keka antimurin. Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Juan. Ligaya keka, O Ginoo. Bayo yamera lang inyatu at syune ing amado. Ing amado, kaya gumne ning Diyos, at nung nanuyo ing Diyos, ing amado, makanyanya naman. Iba't pa king kamumulan, ing amanong kaya gumnane ning Diyos, at king kapamilatanan ning amanong lelanganing Diyos, ing sablang bage. Nanuman, king melalang alang me palyari, nunemo king kapamilatana. At yu kaya, ing biye, at iting biye, ying migdalang sala karing tao. Sa slagya ing sala king karalumduman, at ene adayig ning karalumduman. Tinubod na ning Diyos ing metong tao, ing lagyo na, one. Dinatangyaban mo niya patutu tungkol king sulu, ban kapamilataning kayang pamipatutu, maniwala la ring sabla. Aliwaywan ning sulu, dinatangyaban mo niya patutu tungkol king sulu. Iting tunay sulu adaratang king yatu, ban mo niya sala karing sablang tao. At tunay nga mano king yatu dapot, ene akilala ning yatu, agyamang ning yatu, lelanganin ning Diyos, king kapamilataning amado. Dinatangya king sarili ng balen, dapot sikwilde ring kayang kabalen. Makanyan man, karetang tinanggap at meniwala kaya, pikalub na ing kapayap, karapatan maging anak no ning Diyos. Maging anak no ning Diyos, kapamilataning daya o ning pamitaning laman o dapat ning tao. Ing Diyos mismo, ying ibpara. Ing amano meging tao ya at mekya gumya kaya betamo. Ikit mi ing kayang kamalan amit mong lugod at katutuan at kamalan na mga intulid mong bukod king buktong ng anak ning ipa. Minyayang patutuywan tungkol kaya, nga na, ying amanwan ko, kanitang sinabi ko kaya kayo, datang ya kay bat ko, dapat may gitsa ka na ko uling bayo ko pamibayit at syune. King ganap ng lugod, itingan miri ng kanwanan, pikaluba na katang kalam, ae makanyan-kanyan. Pikalub na ning Diyos, ing batas king kapamilatan ng Moises, dapot ing lugod na't katutuan miras karing tao, king kapamilatan ng Heso Kristo. Alapan ni numamenakit king Diyos, dapot mi pakilala yung Diyos karing tao, king kapamilatan ning bugtong ng anak. Ing anak akayagom ning ipa, king panga Diyos, at kaluguran na katang tutu. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya pabak po kaya kayo nga. Kumusta na po? Nakanita pong December 20, 2012. Prediction pong mag-end of the world. Siyempre po, nepatse makanita po at dakal pong doomsday sayers. Oreta pong balang propeta at suking dalan, guli-guli sakla. Mag-preach la tungkol kening end of the world. Atin po, at suking dalan, guguli sakya, sabi na, katapusan na! Katapusan na! At imekibat, hindi pa, 20 pa lang. Pero kaya katamo po ngayon, katapusan na. Last day na po ng year 2021. Api na po yung kapupusan na ng bulan. Last day. King first reading po, sasabihan na rin na nung pinaning last talwing oras, papaganakanan na kaya betayong apong Ginoo. Kaya inirin po yung dadala ng pag-asa nini pong bayong banwa. Mayari po yung 2021, daratang naman 2022. At itamo po excited tamo. Kasi, balang po sasala. Balang po maging positive yung maging outcome na ng 2022. Isipan tam, anticipate na siguradong mas mayapya yung daratang abanwa. Pero yung lawentamo pa mo po, kaya yung mumunang pamamasa, mababanggit na yun, pamupus a oras. Sabi na ning mumunang pamamasa, dakal daratang anti-Christ. Pero sabi na rin, kumigaga na ka, at tinyang basbas ing mayupaya, at tinubod ning banal espiritu, ban antabayanan na katamo, at pigkalub ning kabyasnan kaya katamo.
papaganakana na nang milaba sa banwa, dakal make challenge kaya katamo, not taliwas king pamanuki kang Kristo. Deni po retang interpret kong balam anti-Christ. Detang ema ka Diyos a desisyon, detang marok a pipilinan tamo, detang amuyot a magpalaut kaya katamo king apong Ginoo. Pero yung good news, at yung banal na Espiritu, ban sumaup kaya katamo. At sumo naman ing kakayan, bakit ang mangilatis tamo ban makapamiling masalese. Yung kailangan, apinitang maging malino nung nanimburita mong kamtan bandang talwi. No karin tamo bisang pumanig. Ninimburita mong akapiling king kasumangid at ye. At ipong kwento, minsan kanyo Tony, Meteya, at mira siya king pasbul na ning banwa. Kabat sabi ng San Pedro, Tony, tinignan ko yung libro ng buhay at nakita ko na maayos naman ang ginawa mo. Kakaunti lang yung mga pagkukulang mo. Kaya karapat dapat kang pumasok sa langit. Pero may kondisyon. Tapos ano pong kondisyon? Kailangan mag-spell ka muna ng salita. Kapag tama yung spelling mo, makakapasok ka. Tapos sabi ni Tony, Diyos ko, kinabahan naman ako. Hindi po ako marunong sa spelling. Huwag kang mag-alala. Simple lang. Ang i-spell mo ay ang pangalan ng Diyos. Love. Di ba God is love? Kaya Tony, pakispell mo ang love nang sa'yo makapasok ka na sa langit. Tapos sabi ni Tony, love. L-O-V-E. Congratulations. At welcome ka na dito sa langit. Si Tony po, no? Yun yung ginagawa niya nung nasa langit na siya. Nagtatambay siya doon sa gate. Kasi parang na-intriga siya doon sa reaction ng mga tao kapag pinapaspell na ni San Pedro yung salitang love. So, tatambaya ka rin. At maaliwya po itang mag-nervous la, rin tao, kabat patsiabalo dang simple itang salita, itang ma-relieve la. Kaya, ganun yung ginagawa niya. Minsan, may kailangan gawin si San Pedro, pinatawag siya ni God. Tapos, dahil naging suki na niya si Tony, sabi niya, Tony, pinapatawag lang ako sandali ni Big Boss. Pwede bang diyan ka muna? Total, alam mo naman yung procedure. Ganun lang, no? Welcome mo, tapos pa-spell mo yung love, tapos papasukin mo na. Oh, sige po. Yan. So, may dumating, tapos pinapaspell yung love. Tapos nabigla siya, may paparating. Familiar. Tapos, nung malapit na-confirm. Sabi niya, Hoy, Han, ba't nandito ka? Tapos sabi niya, oo, Han, kasi hindi ko na matiis yung pangungulila ko sa'yo. Kaya pati ako namatay na. At ngayon narito na ako, papasukin mo na ako. Tapos sabi ni Tony, ay, sandali, may procedure dito. Hindi ka pwedeng makapasok. Anong procedure? Kasi kailangan ka mag-spell ng salita. Ay, o sige, sabihin mo na kung ano yung salita. Para pag na-spell ko na, makakapasok na ako, makakapiling na kita muli. Tapos sabi ni Tony, makakapiling na naman kita dito? Oo, sige na, sabihin mo na yung salita. Tapos sabi ni Tony, ang salitang spell mo, supercalifragilisticexpialidocious. Obvious, no? Kayo po, sa kabilang buhay, gusto pa ninyo makapiling yung asawa nyo? Oh, yun. Parang magadwala lubing aliwa. Pero alam po ninyo, doon sa mga nababasa ko, yung mga kwento, ng mga nakaranas ng life and death experience, detang mete kabat sinubli lang mebye. Sabi da, king kasumangi da bye, na importante, nung atso ka rin ng asawa mo, ne? Although it matters, pero aliwa ka niting importante. Ing importante, itang akapiling ding apong Ginoo. Sa bagay, king Bible naman, di ba, sa Sabyana, king kasumangi da bye, napisa sabihan keni nung asawa me, anak me, kasi maging pare-pareho tanamo. Balam ka no, anghel tanamo. At kapag nasanta mo, akapiling tayong apong Ginoo. Yak bubalo nung nanoy buri yung maging parasan. Ninong buri yung akapiling king kasumangi dabie. Pero nung buri ang akapiling yung apong Ginoo, di ba? Yan pa. Dapat mag-prepare na. Totoo, dakal pong manamuyot na mipalaot tamo king apong Ginoo. Pauni daretang aliwa pong material na bagay. Magdesisyon tamo na bisatang kumwalta, pero kitang paralan na eusto. Manloko tamong tao, manlamang tamong kapara.
Pero yung kutang, sulit ba? Nung itang sangkan banta mi pala kaking apong Ginoo, panagay ako. Alang kwenta bandang talwi. Ing importante, apintang gawin mo ang lahat para masiguradong makapiling mo ang Diyos. Deni pong miyalubang bagay. Importante laki katamo. Kaya dakal pong marami pong nahuhumaling sa mga material na bagay. Kasi isipan ining magpasaya karela. Pero sana ka bang tutwata mo? Ari-realize tala rin dakalabage-bage. Ako man po, di nalan kong stage 8 na ng anak-anak ko, buri ko, sasali ko ka rin ng bage, dati po na akong kakal sapatos. Bilang pari, re-regalwanda ako. Pero ngayon pong matuwa na ako, ngayon 52 years old na ako. Pila na pong years, in principle ko, metong mong leather shoes, metong rubber shoes. Ita mo yung kailangan ko. Kabat deta mong simpleng imalan. Kasi realize ko na potang mate ako manadala reta. Deta pong sapatos ko dati, no pong karakal, kabat atin time na sinulod kita metong, uling malambat kayong sinulod, may langiya. Kabat nang sulod kay manita, mag-crack ya. Sabi ko, sayang yam. No sanang binye ko na yan, peme ko na yan, pagamit kaya karing aliwa, edi atin niyang pakinabang. O ito po yung realize ko. Sana itamo rin, lalo na po retang mahilig ka retang branded. Pota pong gagamit kong relo, deta pong relong mal, detang pilan libo, o kaya reta seli kening apo, retang mura. Sana realize you, pareho mo yung purpose da. Sasabihan da nung nanuing oras. Same. Malya, mura. Same oras mo yung sabiana. Andiyan detang mga mala pitaka. Yak po ma-overwhelm ko po ang babalo ko na ding adiwa, milyon, kapit ng milyon, 100,000. Itang worth daret ang bag. Pero lawin niyo po, malyaman tang bag dadalan mo o detan chip, ing importante nung magkano itang lamana nita. Uling tampera nga tsuka rin, naman tumas balor nung maling bag mo. Same niya mo rin po itang value na. Kaya ba't ita pang meto nga example ginamit ita anong brandy na mal, ang papaitan cheap a brandy, same yari ka itang hangover ibiena. Ing baleng maragul, ing mansyon, ang papang nung atsuaking metong malating bale, pareho mo kano yung lungkot na danasan mo. Kaya sana realize na mo kano na aliwaring material na bagay, ing mamye sayake ka. Importante la rin pero aliwarin ni retang ultimate na dakal kapag palit na mas importante, banta akamtan mo lang mo rin. Realize na mo sana na itang internal happiness, ita po yung mas importante. At adi na po adibye rening material na bagay. Although, pwede rin maging kasangkapan ding material na bagay, baka dita panamdaman tamo itang tulang, mas malalam, king kaya katang pilubluban. Kaya ini po sana yung realize tamo, ngayon pong yiray na, looking back, nanuwari retang importante na abado tamo. Nandaretang lessons na dapat bitbitan tamo king kasumangid abanwa. Kabang tutwa tamo sana less itang kiyakatamo pong kapagnasan na dakalaring collections tamo. Material collections. Ing importante, deng connections tamo. Di ba bandang talwe na may kapandemya, ita mong importante, apintang atsula ring kaluguran, di ka mag-anak, di ka patad. Kaya po itang realize ko. Although, dakal pong kasakitan, milabas, paulida. Kaya tutuita sa sabianan ni Tametong Kanta, the way to be happy is to make others happy and to make a little heaven down here. Then, ipang nang atinta mo, gamitan ta na bang kanita makasaw, baka nita maski makanano, maging manaway itang kabilan lalo na retang magkasakit tamong kapatid. Sasabihan na po ng Bible, look out for one another's interest,
not just your own. Kaya pong Philippians chapter 2 verse 4. Ing panagat na ning apong Ginoo, eta mo maging makasarili, eta maging maramot. Isipan tala ring aliwang tao. Parati kaya pong sabihan nini, kasi banda talwi ing panto ng tamo kimbe, apinitang fulfillment. It's not a matter of being filled up with material things, but being fulfilled. Ing panto ng tamo, meaning, kabaldugan. At agawa tamo wita, potang agyo mo na yung ibaldug ing sarili mo para ka ring aliwang tao. Ning kay sa sakripisyo me pa, inconvenience mo, detang nasa mo, baka nita, makapag-reach out ka ring aliwang tao. Pero yung kapalit naman nita, mas malalam ang tula, mas malalam ang saya. Atin pong metong maging biktima na ning bagyong Odette, in-interview de, makwal tayo. Bayo itang bagyo, ning ka-successful ta kayang business. Pero, pilan mang week sa milabas, sabi na, may wala nga ning ega na ganang pinundar ko. Alang mitagan ka na ako. Andyang ing bale ko, alane. I-realize ko, ing pera, ing tibandyan, mawala, king met mong iglap. Pero, deni pong connections tamo. Detang mayap tande patan, manatili la areta. At ipong metong nga anak, pitala ni mama na, sabi na, Mama, pwede pong manyad pera? Nanggawan mo king pera. Ibiyake po kitang batwang at suking kilwal. Ana. Ay, talaga? Dinina na yung pera. Oh, tewi tang matwan, nang gagawa na wari. Magtindaya pong taho, biyake po kaya, bahan tating kong taho. Itamo po, pati sa sahog tamo, mantutang kapadet. Okay mo ita, pero sana ing mas gawan tamo, gagawan tamta na maninayang kabayaran. Di ba ito yung theme na nita metong kakanta na magbigay na walang hinihintay mula sa iyo. Uling ita po yung sincere apamamye. Suklian da ka man, o ale, gawan mo pa mo rin. Bakit? Uling ita yung dapat. Ita yung gusto. At ita yung burina ning apong Ginoo. Mayari niya po in year 2021. Pila na ang oras. At sana, metong kareneng gawan tamo pong assignment ng sarili tamo. Bayo po datang in 2 year, may kagawa tamong mayap at deed. Nagyawa tamo, aliuling ang mantutang kapalit. Nune, balo tamo, ini, ing dapat. Nung ita po yung pangadiyo, mabigla kayo. Kasi datang itang opportunity nga ita, andyang pantunan. Ipagkalumne ning apong Ginoo. Baka na makarapat kayong mayap kaya. At ita po yung siguro masanting panyalubong king bayang banwa. Kaliwaret ang prutas, kaliwaret ang pang alimang pampaswerte. No bisa ka maging maswerte, maging mayap ka mo. Uling patsegewa mo ita, bendisyonan na kang ning apong Ginoo. Amen. Halakad ko po. King panaw na iti, kaluguran kong kapatat, pisyag ning talapangabos ing dugod na kaya katabu. Maniga po tamot manalangin, mit mong kapanaligan king Diyos, mit mong manalangin kaya, Ginoo, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Para king balayaning Diyos, bang tanggapan ng ating kapanaligan, ing tulang daralanan, ning pengagli king Nuana Birhen Maria, at bait na king benging tahimik, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king panyulong at kapayapan ning yato, bang ing sablang kalam ning Diyos, mamunga king pamagkamit ding sabla king pengako ning biye, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Para kareng darano manandaman at milalako pag-asa, bang ing pamipakit ng kasakitan ning talapangabos, amibayit king Birhen,
magdalang sikanan, alub, karela, kalusugan at tula. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Bangding sablang pamilya ning Diyos, tanggapan de i Kristong mi katawan tao, at mabiyasa lang sumuyo, kareng kayanakan at pengari. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Ipaming mayupaya, mani ka po kayang pagkalumusa ing kayadwanan mi kapamilatan ng ning anak anak mong tutu, ihaso Kristong ginumi. Amen. Manalayan kayo kapatid, baling kaya katamong daod, matanggap ya arapanin Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapane saning Ginoo itindaong karinggamat mo. King ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo. King kaya katang ikasaplala at ning mabilig ng Santa Iglesia. Oy paning kapayapan, tanggapan mo sa ing debosyon mi kaya ka, at kapamilataning pamakirake mi kaniting misteryo. Lalo mo kaya sanang ilapit kaya ka, at king metong at metong. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatilia kaya kayo. At keka antimurin. Iyat nayo ren puso yo. Makayat na no King Ginoo. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin, o iba, Diyos king alanang gat lubos mayupaya, kapamilataning ginumi. King aldoyti, sinlaging metong abayong suluking yatu. Ing Diyos, may kisan metong yaking tao, at ing tao naman, akasan metong ne ing Diyos. Ing alanang gamong amano, pisana na ing kaya kaming kainan, at inalila ng biye ing kaya kaming kamatayan. Tutuyang pagmulalan iting pamisan metong ning Diyos at ning tao. Babalik ng Kristo king tao, ing kalam ning biye alang kapupusan. Ulinita, kamberi sablang kororing anghel karin banwa, daralit ming kaya kaligaya, layon makiabe, alantok ng babiya kapurian kaya ka, at ngaming kakanta.
kapin banaloy pa, ikayin panibatanin sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mula reting ayin king Espiritu ban para kaya kami malalang katawan. At daya ni ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lup king pamaylas at kamatayan, kinwani tinate. Pasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binya na ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan, kananye. Iting ka na akong katawan na midawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga po ng kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis ni kanakundaya ng bayo at alananggang tipan na mibubu para kaya kahit para ka ring dakal, para king kapatawaran da ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasalpadayanan. Inyang yeni, gaganakan mi ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng bebya ning anak mo. Daraon miya kaya kayong tinabi ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, ikaming ansanang mi sulusulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugut kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo at isablang pari. Ganakan mula na madi kapatad ming pepay nawan at manenayang subling me at isablang me yango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen ning Diyos, kaya berang Jose kayang esposo. Kaya berang apostola di sablang santo at tinupad king malmong kaburyan. King kaya kaba ni panahon, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayan tutukagum ning banal Espiritu. Pupuryandak at parangalan, manggaman king arananga. Ngeni malalantam mit mong kapanaligan at lugot king ipa karingamanong tiro na ning ginutang Heso Kristo.
Ikabos mo kami ginuking sablang marok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan ning kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami, kambe ning maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol. Ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginuwe mo sana babalik dan di kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan may ampong bilugan agpangking kaburian mo. Ika mabibiyay at magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapaan ng Ginoo, manatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, antimorin. Ipakitaan mi kami atong tamo king kapayapan. Yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako, king kasalanan ng yato, mapalad rin mayaos makisulok king apuna ng kordero. Gino, eko matampang tanggap kaya ka, dapat iagkas nga ing amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bagi. At pag nasangku ing tanggapan da ka, dapat pauli na ning pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umi ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari, at yuka ka rin, at pakisan metong, keng lubusan ing sarili ko kaya ka. E mo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
King mit mong kapakumbaban, siklod damo at adawantahin Diyos na sana pupusana ng iting pandemya. Alang hanggang igpa, banaw sa may pansin ing tao, pepatok na nga may sagli ing kimot ning yato. Pepatahimik mo ing kaingi, ikami mismo ing makirapat. Pepagkulungan mo kaya balemi, ban panintun dakangini. Pepakit mo kaya kami alang kwenta ing upaya at sikanan mi. Ibagsak ing ekonomiya, may nga sarala ding pipagobran. Dakal may nga lako obra kaya kami. At sinaklot kayang pasibayo, ban manyad milagro, ulan ng daralanan ni. Pigmaraglanda ka at inisip ming insablang atsuke kami, iba't mo kin sariling kapagalan ni. Akalingwan mi, nanong-nano kami ngini, at nanong atsuke kami, iba't ngang keka at ulinan ng grasya mo at pakalolo. Siguro ginu iting kapag subukan daralanan mi, yapin ing pakalolo mo, dapat makapampan mo. Siguro iting virus met niyang paralan mo, balang dalise at luminis ding kaladwami, ban makapagbalik keka. Mananasang pauli na niting panalangin, isasan metong kaya puso at metahid king panalangin, manyad kayang pakalulu mo at pakapaldadan kaniting virus. Sana ginu, ilako mo na iting virus king yato. Igba, ikasasawang manaya kaya kami. Patawaran niyo kami nang imi pansinin eke makrandam king awas mo. Uling megiging makasarili at akalingwan ning ika in Diyos mi. Iyagas may ing amano mo at mipaldan la rin kaya duwamit katawan at ing buong yato. Iti adwan mi keka o igba king kapamilatan ng Heso Kristo ang anak mo. Ang mababiya at mag-ari kambye mo king kamatanganing banal e espiritu manggaman king alangangga. Amen. Apong Mama Kalolo, Pakaluluan mo kami. Birhen ing Lourdes, Ipanalangin mo kami. luklok kayo po sa king announcement. December 31 ay wala ng misa mamayang gabi at mamayang alas 6 ng gabi. Ang misa po natin para sa disperes ng bagong taon ay alas 8 ng gabi. Ang misa naman para sa January 1st, 2022 bagong taon ay alas 8 ng umaga. Maraming salamat po. Maligayang Pasko sa lahat. Talakad ka. Manalangin tamo. Alan hanggang ipa, pag nasanming mi biyebye, antiri Jesus Maria at Jose, king kapayapaning kayabe mo, ning metong at metong. Iti sanang pamakinabang pasikana na kaming marap, karing kaligaliganing biye. Iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginubi. Amen. Ing ginuman atilya kaya kayo. At keka, Antimorin, Manalangin tamo. O malugod aapo mamakalulu, pisyag mo kambening banal a krus, ing alang kupas alugod mo, king balen a iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ding paniga po at panalangin din balang metong kaya kami. Di magmasusi king aldo ning karelang kebaitan. Anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king alawang lugal, ding mag-board exam, ding masakit, ding miki kapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwanan na lalapit ding maniga po kaya kayo at tanggapan dang mitmong kapasalamatan ing kalam na ating utang aluba babalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo la naman ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesening lugod na kaya kayo. Kapamilatan ng bendisyon iti, aga nakadasaning pangako daking binyag na ikamukabud, ing karelang luguran at suywan, anting Diyos, manggaman king alananga. Amen. Ing ginu, bendisyonan na kayo, ing mayupahan Diyos, ing ipa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, umerang kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya paabak po. Mayap abak po, among.